Krešimir, danas na vlog HD-u snijamo vlog sa mojom sekom. Hej! Manuela, predstav se. Ja sam Manuela, imam 12 godina, to jest 12 plus sad ću 13. Da, u trećem Ja mjesecu. sam od njega, haha. Pa normalno, pa kad sam... Ja sam drugi od ozada po starini, tako Da. Predzadnji. Što da drugo kažem? Idemo do škole. Ono... Šta prždemo dečka? Ma deficica! Ima dečka Josipa. Tako to i sve znaju koji me prate, tako da... Pa... Kak ti je grlo? Aj, sad je dobro. Eto, sad je dobro. Sad može snimat. Evo ga smo mogli po par minuta. Njezna seka. Može ići naprijed. Ne treba nam tu... Pa što, pa nek se vidi ona. Nema nekog iza. Neće nikom smirat. A, sad. Ja sam plavuša. I što kakav plavuša? Da reci kakav si to plavuša. Ja sam pametna plavuša. Ne, ona je glupa plavuša. Da, plava plavuša si. Okej. Umjetna plavuša. Nije I umjetna ti si plavuša. mi naočala, aha. Neki dan je bilo naočala. sam Plavu ih boju, a prošli nisi utorak. ni muž. Da pazite auto kasno. Nek pokupi krešan s tim. Plava. Da će mi još više, pa ja sam poznata ličnost. Kao poznata ličnost. Šta ja mogu pa poznata? S 25 subscribera. Taj vlog. Aj, super. Aj, super. Ne znam ja šta da Da kažem. pošalješ taj Danas prekrivaj. ubija nam dan, znači danas u školi najteži Imam dan. sve sati, pitao geografiju i prirodu, ja učila i geografiju i prirodu, nisam se Više učila. samo o tom priči, kako će učiti, kako nije učila, kako je učila. Nemoj reći da nije streberica. Kako mene možeš kriviti? Imamo danas vjeronauk, engleski, Prirodu. prirodu, geografiju, hrvatski i matematiku, najgori. Šlag na kraju. Da. Nekakve... Matematika je najbolja. Šećer na kraju. Vidimo se opet danas, radimo danas sa Lenom Čabi Bunny Challenge. Ajde mi se. Ostavite like, share, subscribe i komentar ako budete htjeli i vidimo se u sljedećem videu. Pa pa!